Aku Ede. Assalamualaikum guys. Apa aku bilang dulu? Jangan lupa di follow. Ya. Oh, ada lalat. Ini. Lalat di situ. Ya. Kira ini. Ya. Apa? Assalamualaikum guys. Saya lagi nepe deh, aku ndak mau deh. Biasa sih. Ini di TikTok baru ndak anu. Ndak mau, ndak pede ya bicara. Nanti baru meeting nggak? Caranya Pakai HP. Kak. Assalamualaikum guys. Jangan lupa ya di follow NR Collection. lupa. Crop jadi kak. Ya lanjut. Karena NR Collection menjual jilbab Tren masa kini. tren masa kini. Karena di NR Collection ada hijab-hijab tren masa kini guys. Udah pede sekali ya. Assalamualaikum guys. Jangan lupa ya di follow NR Collection karena di NR menjual berbagai macam hijab masa kini. Kasih. Assalamualaikum. Bisa nggak?